yabona upresident wethu umongameli wethu akavele akhohlwe akavesane akhohlwe. Niyabona upresident wethu akavesane akakhohlwe ngoba uhlulekile, angeke asayicontrola lento. It's too much for him, it's too much for them to control this, because lento abayenzayo ukuthi belokhu bebhizi bezama ukuxova ukuthi hey tribalism, ima-vigilante angeke zibasize ngalutho. Ama-South Africans, wonke ama-tribes ase-South Africa ahlangene njengamanje alwela izwe lawo. So nje akanamandla, ayikho into azoyenza. Uyifakile enkingeni, ngapha uyakhalelwa abafowabo, i-Pan-Africanism iyamkhalela ngapha ukuthi baxoshelwane abantu babo, ama-South African ngapha, ama-parliament, ama-committee, ama-opposition parties. Yena nje usenkingeni shell, usenkingeni enkulu azoyibona yena ukuthi uzokhishwa ubani khona. Hey guys, ngiyazi ukuthi khona abanye abantu abaye bephatheke kabi bebe-offended ukuthi kungani kuthiwa Zulu. Lento kaZulu iqalwe abantu eGoli, akungewona amaZulu. Uma kufika uPhakela Mthakathi nezinsizwa bethi Zulu, Zulu. So iqale kanjalo. And lokho kokuthi wathinta uZulu dakwe yini izaga vele ezayivele ishiwo before. But ke abanye abantu vele it's difficult to understand ukuthi kungani ezinye izinto ishoko kanjalo, njengayo leyo ukuthi amashangane I explained kwenye video yami ukuthi amashangane akuyona lento yokuthi kusuke uthukwa. KZN amashangane kwakuyibona ama-foreigners aswazi thina even emlandweni ngoba omakhelwane bethu eMozambique iwona amashangane. OZimbabwe sibaze after, asibazi oMozambique oMalawi, abantu from kudala kokhokho bethu ababefikela KwaZulu-Natal amashangane. So thina sagcina sesazi ukuthi umuntu ongiyena walana uyishangane. Yebo leyo. So mawuzokuthiwa amashangane kusuke kungashiwa abantu baseGiyani, abantu baseTzaneen, abantu baseLimpopo as a whole. No, kusuke kukhulunywa ngabantu bangaphandle, abantu bokufika. And it's difficult vele for amaZulu ukuthi leyo nto beyishintshe njengamanje ngoba ukhulwe ngayo ngingakazalwa nami besazi ukuthi thina abantu bangaphandle amashangane. Whether we Nigeria, even sekufika ama-Nigeria, Ghana, Senegal, nani thina sazi ukuthi amashangane. Akukho kunye sikwaziyo, ilokho nje kuphela. So guys, ni understand ukuthi ezinye izinto akukona lokho ukuthi kusuke kuthukwana noma mhlambe abanye abantu beze bethi amaZulu arrogant, ayitshela ukuthi yiwo aphethe nje. Uzwa abantu ukuthi aba-understand amaZulu. I'm not saying this because I'm a Zulu. AmaZulu are trying their best ukuthi bahlanganise onke ama-tribes ase-South Africa ukuze sikwazi ukuthi sibe munye, singafani nalamanye ama-countries ukuthi ama-tribes akhona awabhekani. And uma sinjalo sizovumela leyo nto ukuthi sifane nalama-countries ukuthi ko-Zimbabwe, amaNdebele namashona babhekani kanjani. Angeke i-country ethi izilungu izogcina sifana nawo lamazwe cause asihlangene. Yabo njengamanje njengoba sihlangana kanje, all of us sihlangane sibe munye, sazi ukuthi into esiyifunayo we are speaking in one voice. Uzobona yonke lento izolunga, izoba right. We are family guys, asikho isidingo sokuthi sikwebhane. And enye into ekufanele ukuthi si-understand as abantu base-South Africa or as abantu nje,
ukuthi ayikho ifamily engenazo iy'xakaxaka zakhona, even nizalwa umama oyedwa nobaba oyedwa, the same from the same mother and same father, vele kuney'nkinga zakhona emafemelini. Even ama-twins kuyenzeka ukuthi bebe nezinto zabo, kube ne-conflict between them. Lokho kusuke kungasho ukuthi anisabona abandawonye noma vele seniyazondana. No, kusuke kuyizinto ezophinda idlule. So thina let's not allow ama-politicians ukuthi awine. Let's not allow izitha zonke lezi abo-EFF nabanye abantu esingabazi, ngoba khona ezinye izinto izitha ey'hamba underground. Izitha-ke guys, ngeke ngikwazi ukulibiza lelo gama kubantu abanga-understand isiZulu, I'm very sorry. But nje I know ukuthi thina as ama-tribes ase-South Africa abantu abaningi isiZulu vele bayasi-understand. I'm sorry kulabo abangasi-understand because ezinye izinto vele azishokeki ngendlela e-right uma uzokhuluma ngolimi ongalona lakho, especially uzokhuluma nge-English. So that is why ngitry ukuthi ngi-expresse ama-feelings ami in my own language ukuze ngikwazi ukusho ngale ndlela engifuna ukusho ngayo yonke into. So guys, please ningavumeli ama-politicians ukuthi as-divide. Don't allow them. Uyabona njengamanje ukuthi iyona weapon abazama ukuyisebenzisa leyo ye-tribalism ukuthi hey abanye ba-tribalism kanjani njalo. Look at what happened le-Eastern Cape la kushone khona lo mfana uNhlamulo. Angithi manje sebeyifaka bathi tribalism ukuthi lo mfana is because he couldn't speak isiXhosa, that is why wabulawa ngobe umTsonga. Bazama ngayo yonke indlela. Lalelani ukuthi uthini upresident wethu izolo ukhuluma ngama-tribalism, utshela abantu ukuthi don't join ama-vigilante group azonenza ukuthi nizonde abantu base-Afrika. Kusho ukuthini lokho ezwa abantu bekhala bethi ama-illegal immigrants especially asuke e-Afrika iwona enza nje. Thina asinabo abantu emalokishini ethu, ama-village lapho esithi khona sihleli nabantu base-Venezuela noma base-Germany aba-illegal, abadestroy iy'ngane zethu, abasithathela imisebenzi, abagcwala emaklinikhi. Asinabo labo bantu thina silwa impi yalabantu esibaziyo esihlala nabo. Yibona abantu esikomplaina ngabo ngoba ibona esihlala nabo. And u-government wethu akazange a-integrate ama-foreigner from Mexico, Germany, China ukuthi ezohlala nathi emphakathini. Wasilethela abantu base-Afrika abazi kahle ukuthi baphila impilo enjani. Abasebenzi labantu baphila ngokuy'hasilishela. Vele uyazi ukuthi njengoba bathumela kuthina bazothatha onke ama-opportunities kuthina. Bayazi ukuthi bazoba yi-cheap labor, bazothatha imisebenzi for ama-South Africans. Bayazi ukuthi bazogcwalisa ama-communities ethu, izinto ey'fana namaklinikhi ney'bhedlela. Bazi kahle because ababakhela ngama-refugee camp, ababakhela ngey'bhedlela ey'qondene nabo namaklinikhi. Bathi bahambaphi? Bacabanga ukuthi bahambaphi ngoba i-budget is still the same. Imali ekalelwe abantu baleyo province, whether it's a province or it's a township, ikalelwe abantu balapho. Akuzange kwabalwa oZimbabwe ukuthi kuyofika oZimbabwe abayimiliyoni bezohlala kuleyo community leyo, bebe pregnant bazale every day. Akaze kuze bebalwe labo bantu, kodwa ugovernment ufuna si-understand ukuthi no, how can you chase an African? No guys, hayi bo guys, sesithathe sabuka lana sekuvele kutheleka i-Springs iKwaThema Hostel. Yavese yami yatheleka-ke nayo itheleka eBenoni. Angisalindanga ukuthi kuziwe kuyona e-Springs, sebevele nje batheleka. Kuthiwa iThema Hostel. Hayi shem, uRamaphosa akakhohlwe, ugovernment akalibale ukuthi uzokwazi ukuyicontrola isimo esinje. Ngitshele nje ukuthi uzobopha abantu abangaki, uzobulala abantu abangaki eSouth Africa. Kusho ukuthi vele kuzosuka yaseMarikana kuzolala uyathi. Akubona abantu base-Davidson and Benoni-ke manje sekuhlangene abantu base-Springs kwaThema, sebevisane bayisukela kwaThema beza. Abantu badiniwe, abantu bakhathele. Abantu bakhathele. uKinzoso uyaye ethi people are tired ngempela-ke manje eSouth Africa, abasafuni ukuzwa lutho. And ubaprovokile-ke umongameli uzolele izinto ayishilo, uphinde wabasa umlilo, ufike wathela uvele wathela upetrol phezu komlilo. Kwazi kwanzima guys. Akekho umuntu ofuna ukusala ngaphandle, alikho ilokishi
ayikho i-village, ayikho indawo efuna ukusala ngaphandle. Wonke umuntu uthi abahambe, wonke umuntu uthi akuklini nangakubo. Uthi uma uthi ubuka ama-comment asho iy'ndawo zangakubo, uze umuntu ethi wozani nangapha eMaritzburg, wozani nangapha eScott, wozani nangapha. I-South Africa yonke idinga ukuklina. I-South Africa yonke ayifuni ama-illegal foreigner ey'ndaweni zayo manje. Kubi guys, let me know what you think on the comment section. Don't forget to subscribe, to like and share the video. Love you guys. Bye.